Ndabasuje mwese bakunzi ba isi mu ncamake mbaye ikaze mu makuru hagezweho muri aka kanya. Tugiye kugaruka ku migendekere y'urubanza rwa Madame Idamange Yaburanye rwabaye kuri uyu wa kane Werurwe 2021. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwatangiye kuburanisha urubanza ubushinjacyaha buregamo Idamange Yaburanye ku byaha bitandatu akurikiranyweho birimo guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda. Idamange w'imyaka 22 y'amavuko yatawe muri yombi ku wa 15 Gashyantare 2021 nyuma y'iminsi akoresha imbuga nkoranyambaga agatangaza amagambo arimo gushishikariza abantu gukora imyigaragambyo imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro. Urubanza rwo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwatangiye kuri uyu wa kane tariki ya 4 Werurwe 2021 ruburanishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uregwa ari kuri station ya RIB ya Remera ahafungiye mu gihe urukiko rwo rwari Kibagabaga mu mujyi wa Kigali. Mu cyumba cy'iburanisha harimo abanyamakuru ndetse n'abandi bantu batandukanye bake. Mu cyumba cy'iburanisha harimo abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bake bo mu nzego zishinzwe uburenganzira bwa muntu, mu gihe ku rundi ruhande Idamange yari kumwe n'umwunganizi we mu cyumba cya RIB. Ubushinjacyaha bwavuze ko Idamange akurikiranyweho ibyaha bitandatu birimo kimwe gishya kitari cyaravuzwe mbere cyo gutanga sheki itazigamiwe. Ibindi byaha aregwa birimo cyo guteza imvururu muri rubanda, gukubita no gukomeretsa ku bushake ndetse no gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside. Sheki itazigamiwe ubushinjacyaha bwavuze ko yayihaye witwa Nsabimana y'amafaranga 400,000. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibindi byaha byakozwe ku guteza imvururu muri rubanda rwavuze ko gishingiye ku biganiro bye yagiye anyuza ku miyoboro ya YouTube. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu biganiro bye yakunze kugaragariza abaturage ko leta y'u Rwanda nta kikora, bakavuga ko nta muturage wari wamutumye, ko yahamagariye abaturage bose kujya kwigaragambya bamagana leta, anahamagarira abari mu mahanga ngo bahaguruke bajye kwigaragambya. Aya magambo ngo agaragaza ko nubwo nta mvururu zabaye ashobora guteza imvururu mu baturage, kuko kuvuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse bihura n'ibivugwa n'ingingo zisobanura icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda. Ku cyaha cyo gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside bwasubiyemo amagambo yavuze ko leta itondeka imibiri y'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi nk'isukari bacuruza. Bwavuze ko amagambo ye adaha agaciro imibiri y'abishwe nuko bibukwa. Bwavuze ko abajya gusura urwibutso hari mu rwego rwo kumenyekanisha ibyabaye kugira ngo bitazongera kubaho, ariko we atabiha agaciro. Ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha hakoreshejwe ikoranabuhanga bwavuze ko kuba yaravuze ko abanyarwanda bayobowe n'umuzimu ari imvugo iharabika Perezida wa Repubulika ikojeje isoni, ndetse ko ari imvugo z'ibihuha kuko nta gihamya na kimwe agaragaza. Bavuze ko kujya kuri YouTube akavuga amagambo yateza impagarara mu baturage ari ibintu yakoze abigambiriye. Bwanavuze ko amagambo ye yavuze yuko leta isigaye ari baringa, ushimangira ko nta muntu wari wamutumye, ndetse akanongeraho n'imvugo zo gutukana avuga ko leta iyobowe n'amabandi n'abagome. Umushinjacyaha yavuze ko uretse kuba ayo magambo ari ibihuha ari n'imvugo nyandagazi. Ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa, Idamange ngo utuye mu nzu ya etaje, ubwo abashinzwe umutekano bajyaga kumufata we n'abantu bari kumwe batangiye gutera amacupa abashinzwe umutekano, maze umupolisi umwe arakomereka. Mu kwiregura kuri ibi byaha, Madame Idamange Ahakana ibyaha byose ashinjwa n'ubushinjacyaha uko ari bitandatu avuga ko atabyemera. Yavuze ko ku itariki ya 15 Gashyantare iwe hagiye abantu 8 ahagana saa 8 z'amanywa, ngo we yari kwibaraza hejuru muri etaje atuyemo. Yavuze ko uwo munsi Imana yakinze ukuboko, kuko ubwo abo bashinzwe umutekano binjiraga ngo batigeze bakomanga, ahubwo ngo iyimbwa ziba zitaziritse ziba zarabariye. Hashize umwanya ngo abantu bari bambaye impuzankano ya RIB binjiye bamusaba kumanuka hasi muri etaje, ntiyamanuka, barazamuka bamwambika amapingu. Yavuze ko umupolisi bivuga ko yakomerekeje ashobora kuba yarakomerekejwe n'urugi. Ati sinzi uwo muntu uko byamugendekeye, nta nubwo nzi ko atari bagenzi be bamukomerekeje. Idamange yakomeje avuga ko ku cyaha cyo gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi adashobora kugikora kuko atari mu bapfobya jenoside, ahubwo ko n'uwabikora yamurwanya. Ku cyaha cyo gutambamira imirimo y'igihugu, ngo ibyo yavugaga yavugiraga abanyarwanda kuko yumvaga akunze abanyarwanda, ngo ntabwo yigeze atesha agaciro coronavirus, ahubwo ngo icyo yakoraga yasabaga abantu kuyirinda, kubahiriza amabwiriza, kandi yabikoraga ashingiye ku by'amategeko amwemerera. Ku cyaha cyo gutanga sheki itazigamiwe yavuze ko kitabayeho kuko iyo sheki ngo yayitanze Nsabimana abizi neza ko nta mafaranga ari kuri konti ye. Ahubwo yavuze ko akwiye kurekurwa akajya kwita ku bana be 4 bato, kandi ko nta kimenyetso na kimwe ateganya gusibanganya, ko n'amashusho ye atazigera yasiba.
mbere yuko asoza umwanya yarahawe Idamange yasabye imbabazi abakomerekejwe n'ibyo yaba yaratangaje ati ndasaba imbabazi abantu bumvise ko imvugo nakoresheje ziremereye zikababangamira ndabisabira imbabazi nk'umunyarwanda utifuza gukomeretsa abandi. Idamange yabwira urukiko ko mu ifatwa rye hari uburenganzira bwe butubahirijwe kuko yafunganywe amapingu ndetse akagerageza gutakamba ariko ababishinzwe bakabyirengagiza. Yavuze ko kandi hari uburenganzira bwe bwirengagijwe kuko yari mu mihango y'abagore ariko ntahabwe umwanya uhagije wo kwiyitaho. Umushinjacyaha ahawe umwanya avuga ko ubwo Idamange yajyaga gutabwa muri yombi yanze gukingura kandi ko abagenzacyaha bafite uburenganzira bwo kwinjira ku ngufu ari nabyo byabaye. Ati iyo yemera gukingura ngo ntibari kwinjira ku ngufu kandi ko yari ahagaze hejuru kuri etaje abareba akabihorera. Bwavuze ko ubwo abagenzacyaha bajyaga kumuta muri yombi bari babisabiye uburenganzira. Ubushinjacyaha bwavuze ko inzego z'umutekano zitari gushobora kumva imvugo y'umuntu uhamagarira abantu guhaguruka bakajya ku rugwiro ngo zikomeze gutegereza ngo iyo myigaragambyo itemewe ibe. Bwavuze ko gukomeza kurebera byari kuba bisobanuye ko nta nzego zifatika zihari. Umucamanza yabajije niba hari imyigaragambyo yabayeho ubugenzacyaha bwakumiriye cyangwa se ko bwakumiriye icyaha kitaraba. Umushinjacyaha yavuze ko kuba yari amaze kubwira abantu ko aho bahurira bwihutiye gukumira icyaha kitaraba kuko ari byo by'ingenzi. Ubushinjacyaha bwasabiye Idamange gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kubera uburemere bw'ibyaha bikomeye ashinjwa. Abunganizi bunganira Idamange bahawe umwanya kugira icyo bavuga ngo basobanure ibyo ubushinjacyaha bwavuze. Bavuze ko ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha iki cyaha adakwiriye kugikurikiranwaho afunze kuko amategeko agiteganyiriza ibihano bitarenze imyaka 2 y'igifungo ndetse ko ibyavuzwe mu iperereza bitagaragaza inkurikizi y'ibyaha bitewe n'amagambo yavuze. Bavuze ko bidashoboka gushakisha impamvu zikomeye ku cyaha kitakozwe. Abunganizi be bongeye gushimangira ko ubwo yari agiye gutabwa muri yombi hirengagijwe amategeko kuko ubuyobozi bw'ibanze butari buhagarariwe. Bavuze ko umuyobozi w'isibo wari uhari atari mu bantu babarwa mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze ahubwo ko abagenzacyaha bagombaga gukora akazi kabo neza bakajyana umuntu udakemwa. Bavuze kandi ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko uwakomeretse yakomerekejwe na Idamange ngo ubushinjacyaha bukwiye kugaragaza ibimenyetso byerekana isano y'uko gukomereka no kuba byarakozwe na Idamange. Umwunganizi we kandi yavuze ko Idamange akwiriye kurekurwa kuko ahatuye hazwi na cyane ku isi iri mu bihe bikomeye bya coronavirus ku buryo byamubashisha kwirinda kwandura. Yavuze ko hari ikintu urukiko rukwiye guha agaciro kuko Idamange yatanze ibitekerezo bye nkawe bwite kandi itegeko nshinga rivuga ko nta muntu ushobora kuzira ibitekerezo bye. Yavuze ko ubushinjacyaha busa naho bugaragaza ko hari amategeko abuza umuntu kuvuga ibintu binyuranye n'iby'itegeko nshinga rivuga. Umwunganizi yavuze ko umuntu adashobora kuzira amagambo. Yavuze kandi ko ubushinjacyaha butigeze bugaragaza abantu bagizweho ingaruka n'iby'Idamange yavuze bukerekana abari gutera imvururu n'ibindi. Yakomeje avuga ko amashusho ye yasohotse adakwiriye gukurwamo ijambo rimwe ubundi akaba ari ryo risesengurwa. Yasabye urukiko guha agaciro ibimenyetso muri rusange aho gucagagura imvugo. Ubushinjacyaha buhawe umwanya kugira ngo buvuge ku byo Idamange n'abunganizi be bari bamaze kuvuga. Bwavuze ko ibyo we n'abamwunganira bavuze ko imvugo ze zasobanuwe nabi bitari ukuri kuko ari imvugo ziri mu Kinyarwanda ahubwo akwiriye kuvuga icyo yashakaga kuvuga ubwo yavugaga agatsiko k'amabandi ko ategetse ko leta ivaho ko perezida wa Repubulika yapfuye n'ibindi. Ubushinjacyaha bwavuze ko kugira ngo ibintu byitwa icyaha kitagomba gushingira ku kuba hari nk'abantu bagaragara ko bagizweho ingaruka n'ibyo yavuze ahubwo ko icyangombwa ari uko ibikorwa yakoze bigize icyaha. Umushinjacyaha yavuze ko amategeko mpuzamahanga n'ahantu hose habaho umurongo ntarengwa w'ibyo umuntu agomba kuvuga. Yavuze ko kuba umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga adashobora kubyitwaza ngo asabe abantu gukora ibyaha hanyuma ngo hirengagizwe ko ibyo bigize icyaha. Urukiko rubajije ubushinjacyaha icyo bavuga ku kuba Idamange yasabye ko arekurwa maze rwashubije ko nta kimenyetso kigaragaza ko kurekurwa kwe ibyaha byahagarara ariko bavuga ko afunzwe byaba byizewe neza ko atazongera kubikora. Idamange yahawe umwanya yavuze ko mu byaha byose ashinjwa ubushinjacyaha buhuzagurika ngo kandi nabwo burabizi neza. Yavuze ko ibyaha aregwa bigenda bihindagurika. Ati bameze nk'aho bari kunsubiza mu mazimwe. Yavuze ko kubwira umuntu ngo nasubiremo ibyo yavuze mu gihe biri mu Kinyarwanda kandi aho yabivugiye bigihari ari ukumusubiza mu mazimwe. Yavuze ko kumushinja ari ukumushinja ibinyoma abizi neza ko ngo bari kumuhimbira. Yavuze kandi ko nta muntu wishwe n'amagambo yavuze.
kandi ko ntacyo ngo ari cyo yahamagarira abaturage ngo bamukurikire. Yavuze ko atari umuyobozi nta n'ishyaka arimo ku buryo abaturage ngo bari kumuyoboka. Yavuze ko ubushinjacyaha bwari bukwiye kureka ngo igikorwa kigize icyaha aregwa kibe, ahubwo we ibyo yavuze ari uburenganzira bwe. Idamange yasoje avuga ko ibyo yakoze byose ari umutima wo gukunda igihugu, ku rukiko rukwiye kwirengagiza ibyo bamubeshyera ahubwo rukamurekura akajya kureba abana be kuko ngo bamukeneye. Ku isaha y'isa 7:52 nibwo umucamanza yashoje iburanisha avuga ko icyemezo cy'ifungwa n'ifungurwa rya Madame Idamange kizatangazwa ku wa kabiri tariki ya 9 Werurwe isa 10 z'umugoroba. Reka mushimire cyane, nge nitwa Abraham Imana, naho iyi ni isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu ataha ntakajye hagucika. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza, andi makuru nakagaruka.